Malona malia ho eiki melelea tonga kotoa I ngahi waifonua I Amerika pia Hawaii. Pagokole ke hufanga ngai talafata pu ka whahokata po kalama whekau aki me api tonga I suwafisi. Ko e tuunga to tonu ene pale I api tonga. Ai au whaia hono tau he whanau wako tonga, pe ke no taltali ka wholau mei tonga, o nau ahia a suwa e ngahi uhinga kehe ka wai e whahu visa. Ko viso ne ke langha ke apini ke hokhoko atua hono tau he whanau wako, pe ke no taltali ka wholau mei tonga. Ko e wha amu ka inga tonga I Amerika mo Hawaii I ho mo tokoni, ke langha kia e tuunga kia e apini ke tuunga tolele yange, ke tae malia si hakotupo e whonua amanaki ke hokomai e nau whenga ko ki whisi. Og mātuunga e whātangi ko uhi ko no ho mawiwi whapaanga, ke whakakato e tau mua ngā weni, ka te mauto e tangi nai kia hai. Ko ki mautolpe ka inga tonga te mautali mo whakakato ai whaamuni. Ko e taranoa ngā maheni pe ke whana wako tonga ai maumea tokoni me he makreka mo kapatuna, I lo tonga I wike. Pe koe sāpate, o geai amanaki lelei ke mea tokoni o teu e mātu a tauhi o api tonga. Koe ofali o aia e mātu au nau whahoko whatongia I whisi, o lave monuai ki mautolu koe whanau wako, o mooni e lea kutaka e whanua tupo moho eiki, kai be manu vai he whangota ai lulutai. Hinga whi maa ki whahangawe, whatatau beki hono tūpunga lolo tonga, o sisi e api, e taimu tuia kau whola o tōlahi, pia ikai koi ape o ku... Ikai pe whoke wheunga hange koe kau wai, ikai pe ke lahi wheunga e wharea, tatatu ke kakai whewhine, koe whare ne uloku pe e tolu, o ku... Iai pe a taimu wawa ki tūnga, o mai pe a kau whola o nofo I whawari tolo, o taimu ku o ngoi, o taimu alakamaki, ikai whoke... Unga ke nofo e wharitolo he altamaki e reki koe uha a momomoko. Ko hiko ni mahuinga ki mautolo ke tau he kainga tonga. O iare whakakaukau ke langha whare ulele iangi ke whaikia e ngā whiema o he kainga tonga o nā fua mai a suwani. Lahi apito e ngā lelei wa ngā whenga maari e kumau I he apini ma mono ao ngā. Wake ngata pe a tau tolu koni whanau ako ku whakapaya mai ki suwani. I he whinga ko, a tui o whamooni ke ai, ai tonga kotoa pe, o nau fō mai I apini, kono hinga ko whinga visa I Amerika, mo ngā uhinga ke pe whai mai fō ki heni, ki aonga ma moi tokoni koe a apitonga, ki he kāinga tonga. Oko e apini, oku aonga lahi au pito ka te kumautolu, whanau wako, oku whakaunga tāmaki I University of Pacific Tonga. A tau te whito ki whanau wako oku nau fua, ai nau ngai totongi a kome, nau taktaha api. Tako e ngai monu yang maulawe I apini. O kai ngata pe tamai ki a ko, kau kukawai, pe me kau wholau, ke he oku nau lawa mai ki whisini, I he ngahi wheinga o tau te whito ki he nau kuni visa, ke o ki Amerika. Ko ki mautolu whanau wako tonga oku teu mau pe api tonga ai ki umu I asapate ko toa pe e whanau wako. Hange koe ku whamatara kai Aloisio, private student ko toa pe o nau iai. Pe aku mau mai o mau lotu tu o taha I he wike ko sapate pe mau mea tokoni ai te ai. O ngā pe oku mau o ngoi lewa e mau fia ko uinga hange pe o mau I tonga. O mau kai umu whakataha, te ngai tamai, te ngai whae whakalau maalie, o kunau I heni, ko ongo whai whekau, ka mai kau se tuata, ke ne whai hono tokanga kina whakalau maalie ki mautolo. Te au pehe ai fia, pe mo e wahe atu e ngahi tāpuaki, o kumau inasi ai, I he mau whakapaya I he whonuani, o ki ai pe haapi, ke mau whakahehenga mai, o kumi mea tokoni, ka maa, o tari ki mautolu I ngahi taimi o kumau whiema o ai. Tau te whito ki mau ngahi polokalama o whakahoko mai ki heni I he pōwhalaite ko toa pē, ko fellowship ai whanau wako tonga.
Pehe ke open day o mau whaonga i apitongani ki he teu o mau ngahi whaiva ke open day ai university ke ngahi whenga paanga i he FSM kau maha i he University of Pacific Tonga. Utui koe rerei mo e anga apini tau kai whaalau ene hanga o tātānaki mai e kai ngatonga o kai ki te lau whunga waka kai tānaki mai ai taha ko tāpeu hoko e tonga ke unga mai ki apini o whaia e tanu maka whaalau maari o whaia ngai whiohi ko tāpeu e kai ngatonga te hange pung tau i tonga e tau whiohi whaia whanua koe koe apini koe tari anga ia koe kau folau koe kau kore visa ele eva ki Amerika o kuna wafe mai i apini. I he wike koto ape o mau mei tari ai e toko wanoa i he aho ki he aho. O kuna hau o whae nau kore visa pea ko ene io mo i kai ka unau nofo i apini. O mau e vai tai totongi o ku whaipehe siasi e whamore kotoa ai uto e kasa ai uhila, ai vai, ai kasa, mo toi tokoni ai me atokoni. Tau e lere mai ko ngā ko e whahenga e interview e embassy ko ngā ko e whenga ki Hawaii e puto e muto whae tangata. Pau ko whiwhia o bito nau i heri pa mo e ma to va vile to tolu ta ko na poki atu pa ko ba kai na ro to ma fana ki ta talere ko fai ma tolu he na ma wa fe mai apitanga o ko nge pe ate alu apiki api o kuanga maheni pe ki no fa ilonga i apitonga ai ngahi sapate mahu inga hange ko whakame pe kia mo to tu September ma ai ka kai fefine mo ngahi aho mahu inga ke he pe Patu e na apitonga i he tainimi. Koe kauhala koe i hokto he mā o ku tuumi ai apiako University o e tai saute. Pea o whakawhainga maari ai tu apini ki he whe alu aki holo koe ai whanau ako. Pea whaingo fua ke whanau ako ke nauo mai ke ngahi maunga keres. E ke ngahi mea whai apitonga. E kuna lue mai pe me apiako, me university ki aptongan pa ko tu ko au ngalahi e tu e apini. Nei whakakato ngahi ngā ue ke te tonu whakalao ke apini e ta uafe māwalu, pe koe uhiko i kai hapaanga ki ono langa ai apini le whatatalia i ngā weni. O kulahi whe unga pe whoke konga kelekele o apini ke langa whalakalaka o whotu utuu ke whahoko ki ai. O gawe palani ngā we a langa e multi-purpose hall mo nofoanga pe hostel ma ai whāna wako ai au whafuafua ke i loki e whānoa. O gulahi ngā he paupale mau whiangai mo whāna wako tonga EFC ka wai ma mawhai tongi nofoanga pe ki hono kaiha ase nau ngā he koloa mahu inga pe koe tau mua fisfis mua ia no langa koe au apitonga ke atu unga malu mo hao ma ai whāna wako pe ke kau wholau o nau ahia asu wawhisi. Kuna e whauhai ahoni ko ke whia pēha mauloto e whenga maari ko me he iki ko hi ko e apitonga pea hange pe ko e mu mea ki ai na e whai e whakahemata pa mo e whanau ki tangatapu pe mo wawau ka mai whangafonua o bea e whakatangi e ngahi mātua ko hi ka mau whaamu ke tāna ke ha konga seniti ke whai ake ano whalerei o e api ko whakamahe iki ke tauhiai o mo whanau pea whai ai lotu he kainga tonga koni o ku whakaontama ki isu ofisi pea e lava whatania ko ia ka ku ke toa lahi e whakaamu pea ko ia e ku tutuni he talasipure o e siasi kautonga isi ke hokanta whenga ki Amerika Lahina pe ki Amerika ka ma Hawaii pea mufa mole pe patangi whai ka mau whaamu pe na lava e whanau koe ni o e wātu ke mo Christmas ke notu pea ke lava whoki ai o
autono at ke ngai family tong ta pe anga lai foke apini pe ngata pe fai lotu tau he I fala mari fana wa kotonga ku wa ko University Pacific Saute pa pe foki agora fa fai to ko me na ko si ya fo fa isubani ka ku mau tau foke ka flau mai be me tonga ta be me te la mama o ni wa fa ma fana ne pe pe tonga e ki ka ma fo fonua mimi ya wiki to tape ku of pe ki to val to honga fulu ka flau ku afe mai he apin ko hi ko fenga visa ke flau ki fono lahi pe yo pe ai performa masiva ai api faya fo tua ka ku mau tang na to mo lo to ma fana pe ko ya ko fam ko ni na lava ke na lava tu faya fo he mata na lava tana ki ko ngaseni ti a mai ki fale rei aki pe palani ke ai fale funga waka pe fai lo tu funga waki lunga kai au hi fana ko me ka folau I he funga waki la lo pe ko ya ku o te mo framu mo lot a te mo ton mai pe ta be ki tu e fa ta ta ki na ko ni mo fola yat ala bi Si eku apa si